Hallelujah. Ia Yesu. Ya faftairi ona le tua fafenaiga ya mo te teino tatu maftanga le fiafia. Ele le Yesu. Amen. Ya Paul nito tonua sa uni uma tatu au ya vea o fai masuio le komitio ati nae tono tatu kanesia suna te tai ya savaiki ya mai se foi matu komiti ya fa felo ya tu fa pitola ma ya te uto uma ile suafa manu malo Yesu Kristo on tatu wali man tatu faola ya ai fa masolo tatu proklama ya o se mene fi fa lo atu komiti o me uma tatu te fai Paul nei etasia le auma ia mawalunga le viinga o Yesu. E uma tatou te whaia ia mawalunga le viinga o Yesu. Amisa upopo mo Yesu. Hallelujah. Tatou pesi kaitana, o ske, o tala, ma pesi. Tatou te whaia uma. Ina ia whaanene hina ni suafo ki riso. Mai le Efeso e 5, lon whakasuma le iwa. Ma rosi le Paulo le kani si Efeso. Ma le Efeso. Ia o tō whetau te talahai. I pese, salamu, siva whaare nganga. Amen. Tatou mena nela whai Paul nei. Tatou ti tala noa e ala i pese. Siva whaare nganga o salamu. Lela tatou whamaarosi e le uso nei a fiafi. Ai walaua tu tatou au. Se mai se usu mai pese lea. Ia e sauni mel komiti. Ia e set latou laulau. Ia ma sauni loi tatou mo tatou bloka lama i le nei a fiafi. Hallelujah.